Haydi haydi. Bravo bakın. Burada beni şu. Değil mi? Benik benim benik. Emir başla, emir başla. Emir başla, emir başla. Kolay bak şu, demir de. Korkut demiri. Lan demir. Çok bakalım, çok. Değil mi? Portal portal. Hadi vallahi tüyüm kamış mırdır ya. Çok gözülerim batıyor. Of of. Bana dango. Dango. Beni. Yüzümür çekirim vallahi ki. إذا تبي زي كده خوش كده كده بيجي. Bak salta تعلموا. لا بيجي بابا سال صودا شيء ده بيجي. Vallahi أتبي أجيب. bine. Böyle temaşavanı tecrübe berkefti esriyeceğin gündüz İrojem Selmal Ferakar tanıtımı nokta kamera başarı kadına nas girin İrojem başarıcına mergi herim az nebrna ve zozanet nebrna ve temaşavanı tecrübe em mergi cuna mergi khayr rengin tane nasine böyle boçam virojel nebrna ve evke dakhbara koçe etmeyit sertenej hayvetmeyit bahar etene ve jana khoyt hayvet zivistanı sirte derbast ken belli hayvet meyit bahar etene vaz ozana boğa vaz ozana pazıxat çelinen nhaji devme Mami Mehmet Şirin hem Mehmet Şirinş yani psiyalı uken ka jana veya koçe ko derbast bin bu ma biçek baxbere de bu ma bejit Mami Mehmet Şirin tserda çavayım از باشم از زاف سپاس دکم از گلک باشم مسرسری ماتن و مسر شعب ماتن ابخ برای من ام قیرو عشیره ام قیرو انا اف جوازی من سرتی هاتنه روزی هر جوازی که 100 پازا 120 پازا 110 پازا دو قسین دبره ام بهار سرتی هاتن ام تین واز وزانه اف وزانه گلک خوشن و والله اف سالا نخوش بو اف سالا قرالق بو باران نهاد چهره چه نبود پس بر چیه خود مزنه بلکه خود باران دا چهره چه بود و والا باران نه قرالقه یعنی geçme hayvan zaf zora دشته چهره تنه yani تشتک تنه Mami Mehmet Şirin hünkiş hayvetten veri çen hayvat minne veri ama ha gulanetin vedi am her semeye havinil vedet binin her semeye havinil vedet binin dama da payız dama go iro payıza kurdiye am dadgeren Pazdroş payızda kurdi diçe em dadgerin heydi em dadgerin deve baravane da tatwane u bilise u serte u batmane u mardine em wazap ve diçin ale mardine ve de tamam çonum medyadel ve de beladibin her yeke diçe gündeki şuara dikire hatta bahare aynı şekli disatene zozan Hacı Mehmet Şirin neziki çem paz zoma havada henem zoma mede 3000 pas he 10500 بخشیه. مامی محمد شنت گفت 3000 پاز زحمت نبید جیانا وریست گل 3000 پاز زحمت یا وری و خوشیا وری چه با ما بیشی گل. والله شیم بیشم اف سالا چیره تنها سالا چیره ما خلاص ندبو گل خوش بو ما پاییزا باشی دیگر هیچ چیره ما ها چه نبویه زوزان ویده جول مرگی خوشن زعف خوشن بلندن یعنی حتی پاییزی جارا آرا سر باران دهات چیره هشیند بو مرگ بون ترازم بون چهره چه بو اف سالا قرالاقه خودی نامه هاوین چوی چهره نمای چهره خلاص بو مامی محمد شیرم گلکس پاستت کن تماشاوانه تیجا وره خمجی مختای گنده کلتران استهیا مختارم سرت شواییم تو صاحبی سپاسیابت کم گلب خیرات سرچاوات مختارم شین تب ناسن از مختار کوتران سی نجمتین یالچن و از ایرو که هاتی من برخبرا کوچر سیرت هاتینه کوچر مین برناوی
از هاتیمه برخ برا و از دعوت کریمه و از گله کیفام خوش بیه و از هاتیمه ویری اوش گله بخیراتن سرچاواتن والله ای سال گنده ما هریمه ما کوتران سیدا ای سال باران جینا تواهی جلمیر گیج باران نهاد اما چهره واجی چه نینه و دنیا جی بیا قراغلق و دنیا جی بیا برپایزی و هیچ نیوه که هاوینه پایزی دهات و ای سال زف نخوشه بو کوچرا جی والله زوره و کوچری مجی هاتیه و ساده آوا نبرنا و سال خوشه محترم گلک سپاستت کن ما به محنشین هم گلک سپاستت کن ای والله تماشاوان تیجا گریان میزوزان نبرنا و بردامه تماشاوان تیجا و نه حوالتون بینن بجنواز جوازجی وری دو محل و هریمه بخواد دیگرن جا کای خوش ویده خینن امش نه بسیار واب کن که دو محل و هریمه دیگرن و چه دیکن کاریا واچی روش واچوی ما من تو سر چوایی قوت بیت صاحبی سر چوات سپاس ما همشین تب ناستن بله کردم که ما من ناویتا و نپاش ناویت خود چه با ما بشی من سلیمان ایبک ام خلک سیرتین ام دو دورینه خالق سلیمان و هریمه روش واچوی هنچوانن روشا ما باشه پر باشه ام تین جوازی یومیه دخابتن یومیه ما پنساده ای سال بروز هات قریز هیا باران جی نهات کوچر مقدور بونه اف بلگجی وک ازرق بلگه وک او خو اداره خواد کن باشه ام هاتن برخ ملت خسینن و اوجی یومیه مازن ما ام تفضل اداره دکرده اوجی سروی شوله اوجی سروی ما هم گلک سپاستت کن ای والله هوا شن تب ناصن ناف باش ناویتم ابو بکر قیومجیه ابها ابو بکر هم ویل کت کن رفشه ها شوایا اول شو له هنت کن برا ام خلقه سيرتينا ام صالح جارك تين فدري بازبري اف حميم ملاتي منا ام تين عيشي واتكن برخي وات قصينن ام بيومياد شغلن ام هم كيف خوش هلددن وهم جي عيشي قدكن يعني تف ملاتي منا قالك مسافر برفرن يعني ام قالك جوا حزدكن ام تين باوا عيشي واتكن خباتا واتكن واد بیت با واتش گلک سپاس تماشاوان تیجام گهداریا و حواله بکن کار رو شوا چوای ویل کت کن حوال قوات بیت سرت چوایی چوا هاتن خیره خودی هاتن گلک سپاس حوال رو شوا چوای تو ویل کت کی جان هوا کو در باز بیت پیغمبر روشا ما گله خوشت بینی حقا برینا پاس برخا خوش نشم تر با خوم و ام زبق و هیجان و جوش و گلک هر سال ام ویش بوی جوازی ام زحف صبرسızlanmış به ختم تمیدی اف مال خاله من پس مام من ام سرت هاتن باوا ام هاتن هر سال پازوات قسینن برخی وات قسینن جامعه از گله قدر خواهد گیرن گله جامعه ام زحف ممنونش بوی و اف ایشی هانه جباو و کاله من و حتی ها اف ایش دوام دیگه و بخششتنه و بخ بره و پاس بره و ام زحف به ممنونن اونجی سر چوا سر هات ام گلک سپاس کن ای والله قوات بیت دو هاوجی حوال ما گهداریا حواله دیدی براسی اوج گلک کی خوش وریدا تو شوای جاده کو در باز روشاتم باشه خودش و راضی بهم خیراتن گلک سپاس ای والله ناویتا باش ناویتا نادم محمد قاسم قیومجیه ام سرتتن ام ارسالتن ویشی دیکن ام بیومیاتن ام و برخا بریان ببرن ام دشون روجت کواره ام هیجات قسینن مملکت مزعف گرمه ام هر کسی دخوازن ویوان درا ببینن زوزانا اون سر چاواتن هوا چه بام بجی بیر روزه کی بخبره بخشید کن او کوچید کن بس خاط شون سینگ بخبرت کن کات چه بام بیر روزه بجی او روش و روزه بخاد بن سر آوه گوله بخ حمیل آوه کفن
pırçava temiz de be. Xoştir tem birin. Çaxı ne biri ne şiştibin ne birin. Nizani em gelek spas te jitken quad bit bahawajî eyvallah gelek spas temaşevanê têja geriyana me zozana nebirna ve berdewam e. Sevgili seyirciler, şu anda görmüş olduğunuz kuzudan kopartılan yünün gerçekten eskiden köylü halkının büyük bir kısmı bu gelinin fazla bir çoğunluğunu buradan karşılarken şu anda bu gelir, bu yünler elde güzel bir revaçta değiller. Biz de onlara soralım, bu yünler bu kadar değeri azalmışken bu yünleri ne yapıyorlar? Abi öncelikle nasılsın? Sağ olasın, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi seni tanıyabilir miyiz? Vedat Kuyumcu, Siirt'ten geldim. Vedat Bey hoş geldiniz de bölgemize. Bu yünler eskiden olduğu kadar şu anda revaçta değiller. Yani değeri azaldı. Eskiden köylü halkının büyük bir kısmı gelirini buradan sağlarken şu anda sağlayamıyor. Siz bu gördüğümüz yünleri ne yapıyorsunuz bu şenlikten sonra? Eskiden yünlerin fiyatı 20-25 sene önce de 2,5 liraydı. Hala 2,5 liraya gitmiyor. Elyaf falan kullanılıyor genelde. O yüzden biz bunların hepsini imha ediyoruz. Yakıyoruz genelde, ateşe veriyoruz. Ekonomi çok kötü. Eskiden yömyemizi bu yünleri satarak verebiliyorlardı. Şu an onu yakmak zorunda kalıyoruz. Zaten bölgenin çoğunluğunda bu yünleri satarak gelirini sağlayan birçok aile varken şu anda revahta değiller ve köydeki yaşayan aileler bu kazançlarını da ellerinden kaybettiler. Zamanını bize ayırdığın için sana çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kolay Sağ olun. gelsin. Sevgili seyirciler, gerçekten bugün de sizlerle beraber Ördekli köyünde Nebirnav yaylalarındaydık. Buradaki kuzu kırpma, günün önem ve anlamını anlatan kuzu kırpma şenliğindeki abilerimizi dinledik. Onların bugün hakkındaki görüşlerini dinledik. Gerçekten işlerinin ne kadar zor olduğunu bilsek ve görsek bile işlerini zevkle yapıldığı görüyorsunuz. Bağırıyorlar, eğleniyorlar ve bu işi zevkle yapıyorlar. Biz de buradan bugünlük onların görüşlerini size elimizden geldiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Musel çava ortuna. Hey, खुदे ortuna. Ma bağa biliyorum toştot bu. Tam tecrübe bu ya. Tam tecrübe bu. Tam bir Her salam röportaj attı. tam spiker ne? Ben bereket biliyorum taştet. Spiker Adil Baki